жылкыга, малга, ири мүйүздүү малга, андан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Bir iri müyüzdü maldın bağısı 60 minden 70-80 min geçeyin. Koydun bağısı olsa 12 minden 17-18 min geçeyin. Eğer urmatlı kolegalar uşularda sala kirgizçi bolsa durgan bolsok, koygo bir yılına 100 somdan, bir koygo yılına 100 somdan, iri müyüzdü malga yılına 250 somdan, жылкыга деле 250 сомдон киргизчи болсок, бизде урматтуу коллегалар bir жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт.